Time defending league champions and the most anticipated TNA Cup history favors the Sea Robbers. It might be the first take to chop and change until he finds his most desired lineup, but Van Rooyen for Orlando Pirates, and Oswin Apollos will have to wait for his chance from the bench. Good to be with you, Owatile, like today. And here we go. Semi-final number 1, first leg of 2 between Orlando Pirates and continentally and in the US of A. This time it's Dion Hotto that dispossesses Sales, and Orlando Pirates can launch an attack now. Now to the 19-year-old Orlando Pirates captain, Mbekezeli Mbokazi. To the 20-year-old sensation, Relebohile Mofokeng. To Dion Hotto, perhaps. It's one-on-one competition. Heartbreaking moments with Kaizer Chiefs in the MTN8. Modiba, Sales, Tashrik Matthews! It's over the line, but Matthews is offside. Matthews just offside. Sales blocked. To avoid the pressure, Sales with a spearing crossfield ball, but the recipient was offside. Arbone Chalo, Evidence Makopa. Arbone Chalo, Boyan Sumatabe. Abaynella the Ghost. Ayrumela Motsilenya Tiana Van Rooyen. Abay Polano Sola Pestele. Abay Isakwa Libilenkon. Abay Rumela Kohitzinga Linose. Akalotela Molema, Quatoko, Wetamekala Moro, the hottest one, the Tionoto. Huagotabua Chano, Arbone, the hottest one. Rumela Motsilengo Toko. Yagatito, Tito wa Rumela. Motsilenga offside. Otantabetse Rele Otene Kapahotsena Bana Monayo Khafose fa Ahulibile Hasebonola Fusa Likawana Lela Ikram Rainers Arbonado Pirates Abarumela Kwapele Kibona Kotsi Kibona Matobola Kitsa Pereka Kwala Felabar offside Anoya Bubedi Entomahlabe ezimnyama zaka Makepula Mhlaba kaMasipala phekisa phezulu and not to the Brazil. Siama spots a sumptuous ball to Dion Hotto. Mofokeng back to Hotto. This looks dangerous and enterprising for the Buccaneers. Sibili was in there for a pass once again. Yet to truly get going this season. And that was a difficult chance for Orlando Pirates' new signing, a man that is desperately hoping to score his first goal for the Buccaneers. Mbekezeli Mbokazi Lebone Chain Marola ka tlhogo hebe wena Motsilenya ka Tito abantsa kgwele a re bone ba reng ba offside a go tlhabola o sa tsa o tlhaga ka kwa ke sa se dirang Kharamokwena o thaogetse kwa ntle le pelaelo boa ko morago ka Lebone a re bona tla dirang ka kgweleo wa tswa wa ithoma a re bona o tla etsa ka magetla fela ba sireletsa ko morago ba Motsilenya the sniper Ikram Rainers a ba itsa ka botlhale fela ba gana ko morago la Pirates e tswa tsharo gape ka Mamelodi Sundowns e tswa tsharo ka Ikram ka ka mona ba Mashero Ayende Oi ba Motsilenya ga Ikram a kopa nomoro a ba goga bonolo e be wela mo diatletsa sekajana se bonolo thata Tashrik a ba dikuluga ka yone ke Timuruti a ba Motsilenya ga Jade re ba kwa thoko ke bona Kotsifa ke bona Mathomola ba ba senya kgwele ba Mamelodi Sundowns Mbekezeli Mbokazi e ba re ba isebela e bile ba ratela fela Alatula Kharana Nyabanyana Komora Arbone outswinger ka Marcelo Ayende Abarumela Kamuthunya ka kwano Motshwara dino bona ka motsamo e ketlilenga
ba romela ya romega a thula ka tlhogo mrembola ya thulega ya thitshwa ke letloa ya bonna gore wona menona phezulu Mamelodi Sundowns hannote Orlando Pirates Poyentsho Mahlabe tlhoma ka lengwe le fafatshe Sipho tsamaya ka maoto a le mane fafatshe Tito van Rooyen mone mo Brazil Charles tsena mogare ga batho a ba feta ka batho a ba goga sireletsa a seeng bare it's electrifying o tuka malakabe motshameko o tuka malakabe ona mo gogile ta Sales a sireletsa Sipho a ipa mo tseleng ya ga mona ka ba dirile tiro. Let's see what happens from this corner kick from the other side. Modiba, the postman, delivers, and it's again him. It's Mokoena that commits the foul before heading over the crossbar. Maswanganyi, sloppy. Matthews into the box. Still Matthews squeezes it in there. Mbokazi clears time in a Bucks jersey during the week. Evidence Makgopa puts Grant Kekana down on his backside and then continues. And then is stopped eventually. Hotto, Makgopa! Ronwen Williams makes a good save. An excellent save for that matter. But once more, quite sure. Clear offside. Kompenya le bala Buaka dinale di tsamaloba le bala le ntitse batshameke kwa Moroka Swallows. First one Tionoto wa le bella Tion aba romela fela ba rola kwa morago ga ye gope eta bogela gape ke ene Tion ha re bone Dion aba romela ba ya tla kwa morago jalo kwa pele Tembisa Express Tito Maswanganyi ha re bone loto la tekisi amola the Pirates ene le kgetlo la ntlha ke ranna ke mona a dirisa loto la moja mme ga nshwabisa a Dionoto ga nshwabisa a raga fela jaaka ke tla solo fela yo re boitseng mo setlheng se yo ne ngale mo ditlheng di le pedi tse di fetileng le gale a ba nshwabisa bona jaaka romela kgwelentle bona mono mo maemong a kana nkotse a ba senya kgwele Orlando Pirates Tito Maswanganyi kwa shebileng go phaselelo kgaitsedi ya motho go phaselelo kgaitsedi ya motho bona ka motsa ba iketlileng a ifolosa ka botlhale a ikgama fela ya bo. Sundowns did score a corner kick from that end in the first half. Let's see what can happen from here, off the post. This ball looped and hit that post. Sitlendule ba romela le tele kwa pele bona Poyentsho Mahlabe ke bona kotsi ke bona mathomola ke tsa penefa ke a kwala ke kwadile e kwadilwe Billy a dira jalo a rola ka mafatla a tsena ka lebogosana le a itene a ikgogobisa fafatshe a feta fa gare ga dinao tsa monna ya bo ithitšhwa ke selo se le nosi fela ya bo ithitšhwa ke letloa ya bo 1-1 ya bo epela Orlando gazi wa go goga selo go mmone a ba se goga ha ba sireletsa Sipho ho nnile le sego Sipho